Sutrašnje finale Fudbalskog kupa Srbije od izuzetnog je značaja za njegove učesnike, više beogradskim crno-belima kojima bi osvajanje kupa donekle spasilo ovogodišnju sezonu. Sa druge strane, lučanski plavo-beli su samim plasmanom u finale kupa ostvarili istorijski uspeh i tako nadomestili očekivanja navijača kada je domaći šampionat u pitanju. Mislim da je sam ulazak u finale veliki uspeh kluba, veliki uspeh pre svega igrača koji su i došli dotle, uspeh za promociju fudbala, promociju kluba, promociju mesta. Tako da ja očekujem jedan praznik fudbala dole u Surdulici. Mislim da ćemo na terenu dati sve od sebe, pružiti jedan svoj maksimum, odigrati kuražnu utakmicu sa Partizanom, bez obzira na to što mi svi smo svesni kvaliteta Partizana. Za ovu generaciju fudbalera mladosti finale kupa je retka prilika koja može da im obezbedi status heroja. Iako je Partizan u neku ruku favorit, mislim da imamo pravo na nadu i da uz jednu maksimalnu angažovanost i borbenost sigurno možemo da se nadamo najboljem. Sad na nama igračima je da damo 100% i više od 100% svojih mogućnosti i da izađemo tamo, da odigramo jednu mušku utakmicu i sigurno uz jedan prelep ambijent koji će sigurno biti tamo da probamo da iznenadimo Partizan. I mislim da sve što bude do nas ćemo uraditi i da se nadamo najbolje. Ispisali smo još jednu stranicu istorije ovoga kluba. Sigurno, kažem opet, nismo džabe u finalu. Borili smo se za to, trudili smo se, davali smo svoj maksimum i isto tako mislim da ćemo i u finalu dati sve od sebe, jer kao što je Aleksandar rekao, uloga favorita je na strani Partizana, ali daćemo sve od sebe da ostvarimo neki još jedan istorijski uspeh i da se vratimo kući nasmejani. Fudbaleri mladosti imaće u Surdulici podršku oko 1000 vernih navijača kojima je organizovan prevoz, obezbeđene su ulaznice kao i navijački rekviziti. Finalna utakmica Kupa Srbije između Partizana i mladosti igra se u sredu 23. maja sa početkom u 19 časova.